na yawo nkwala 5 te du baby na peninu we school ya betina me mane ko school o ya krum north o ko tina ho no we senior high sa no bai o betina en chen ya che na awoma no ye mobile money te me fani o ho no bai 2 times ya me hunu ana me frɛ no ana so wa kra am say no ko ye den wa kra bra won frɛ wan kanchira obi aso kwa kra ana so wo ko ya dia kakra bi obesan aba na wo akra hemfa wo so wo spinters te mene ne di komotan bia te ache kra ansa na meti hu yese me ba no yeso ako tina papa bi nchense ne papa no no na ne papa I'm say mintia say asem ide mpacho shase bi ma me na mitrimu nsreme Francis mama wa semro ebo medam na no kre shase mama what's the say pache me my wife ya wo 5 na peninu ya manu ko school off to we senior high no ana ba ebetina yen chen to na obaya na no ye mobile man kakra te me fa no ho mba 2 times me hu se o ye adwuma ana me frɛ no te me frɛ na no so wa akra mbisansa na ukoye den wa akra bra wa nkra ana se ukoye na ade kakra bi no obesan aba onche te ohwa ko nim kakra na meti se hu bi wo ayi na omuse omati se akwala na ko bema bi nchen se efre o sine papa no anu wakotina ne nchen timi nso na menji ndi na menu nso gusiri bonkomo ana mesi ne sime yen hwehwem timi yen hwehwem na mehu se anakure asamna esane tie ana ma mpenimfo ko that time no na my wife ansana akwala ne bakono wasisa ne nema fi dem ho no koye ansana metisa case no timisuma mpenimfo ko oba no ho omko bisa no ano so akwala no ko ba bia ya wankra wo no na memom na ya wo kram to mo ba bisa me so omo bona o se woni mo hwe nso mi ho akwala ne ti oho no mo ba pema ne sine papa no na woti ne nchen ta sam no adwutwi maso ta no nda nchen me yesi me tu ho anamo ana akire me santi hu se me last born nso se na omo ti se se akwala no se o se nyame ba se me nyame ba ana no pa ba mi sa bi ne me ne ebo hu nkomo am si no me ntiase timi ho last year sana na o ma akwala ne nye den o fi o sana o ma akwala ne mba me nchen bi because bibia o fi me nchen no bibia o ko handa ne ya ben to ma akwala ne nye den o mba akwala ne peso ba me ho o peso ba ye den o baba o ba ya no asamba fa ne ye den de nko timi ho te akwala ne baba me nchen o tam se onifia no wa ba timi last year no be November no ma na me pie me ba fie me ba no ada wa ba fie no ada one ne nuanom anwumbre mu timi me wura dem ma no sore no so be didi ana me ma mo koto bi nsie de ebra no to didi na odu ba bi no bisa me se da to wo papa mi no ana o se wan o bisa me se o no o wo papa mi no ana ana bisa ne se o wo papa mi no ana ana mbisa ne se eden ti na o bisa me sa o se papa na otini maame dem ho no o se ono na ene papa na meme nya ne papa Jesus am se papa na your friend say and say o say your friend king am say one your friend king ana ne nuanu mo che say nya saabo na o ka no e Kofi o say your friend Kofi am se Kofi be na last but one na ono si na dan for no tambia am na construction for betra yen chen ho no bibia mo afi ye store no efie bi ben ho no mo betina fie o ye adwuma na boy bi o ha o taba fa la ayi last but one e o de ni kwa ba si na dan for no o de ni kwa ba o de ni ko
ne fie hɔ so ofi school ba no abafa ne dina akɔhyɛ hɔ no ma adu anwum ayi sɛ ɔmo bakɔ akɔda no agya no ma na yɛ den ɔmo aba na ɔmo akɔ fie nti to ka saa no ɛyɛ sɛ kofi na me ba no na adamfo no a anam sɛ tadeɛ no menti asɛ papa ana me gusu yɛ nhwoma bet am sɛ akwala na nkasa ba confirm no de ho hia sɛ mbɛsan yɛ nhwoma bia biem anam sɛ ne me to anamo na me de asan yɛ abato onim na ya monhwɛ kwa ya mo ba fa so ametima aboa me awɔ ho